Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Hasmin. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ti nagibasit ko ti tao, anaka isalakan iti biyag ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Hasmin. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Asino ka diti magustong kadagiti dua nga agar-aram kan ka, Hasmin? Rumbang ka di pa'y asalod-sodom dayta? Siyempre kayat kumat-ama-amuan no asino ti manghabak di tapusom. No sika ti damagag. Kampay ini, sika ti ar-arman da Sherwin kan Cholo. Oh, asino ti sungbatam? Depende no asino ti nasingsing pat kadakwada. No asino ti mas mangay ayat kanyak. Kan no asino ti asidag dito'y pusok. Day talaang nga ro ti pangibasaram? Siyempre adda ka di pa'y jak na ibaga? Siyempre, di mas ada itsura na Adamot itsura da adwa. Wan, ada itsura da adwa. Ngamdya kayat ni Cholo. Nagbasit mo? Anya? Iso ani Sherwin ti plano kasungbatan. Ay, kaasimat nga rod ni Cholo. Sabong para ken ka, Hasmin. Isardeng mo kumanta gisagot iti sabong kanyak, Cholo. Anya ti kayat mo asawan? Plano ko na sungbatan ni Sherwin. Iso asaan ko nga awatan day ta sabong mo. Ore no sungbata mon. Awatem latta ko ma. Gaputag ginatang ko dahito para ken ka. Sayang mat Awan mat amok ka sa bali apang tedak. Nagado di ta amabalin mo apang tedan. Si ka nga rod ti kayat ko apang tedan. Jak nga rod kayat nga awatan. No saan mo kayat nga itad ka ni Anika? O, di ibalang mo? Anya? Ay, saan Sayang mat. Mabalin ka dito agsaludsod, Hasmin? Anya ti saludsodam? Anya ka dito saan mo akayat kanyak? Ada ka di madingin naramid ko. Awan ti madingay inaramid mo. Lukas tangarod. Anya ti gapunan. Tapay asan at siyak ti pinilim. Saan ka di masakitan? No kas pangarigan ta ibaga? Saan? Basta ibagam, no anya ti saan mo akayat kanyak. Diyak ko makayat nga ibaga. Ngam tangay kayat mo amamuan? O sige, ibagak. Anya? Saan ko akayat ti height mo? Anya? Gapolaang iti height ko. Sorry ha? Ngam diyak kayat ti pandak alalaki. Sika talaga. Saan mo pa ilang nga inawat mo ti sabong nga ititid na? Binastad mo lang aruden? Saan mo pa akayat? Ada sabong mo? Napilitan lang anang tad kanyak. Gaputa sayang kanuno ibalang na. Nukas pangarigan ta agaram kan ka ni Cholo. Kayat mo ka di? Apay kit din asaan nga Anya? Kayat mo ti pandak? Saan mo tunay apandak? Ado pa'y mati atiwan na. Basta jak kayat. No nakahilsak, nataytayag ak nga miso. O di saan ka nga heels? Ay, basta saan man nga ipilit. Ure anya ti mapaspasamak. Jak kayat ni Cholo. No kasta, sumbatan na kon? Wan, Sherwin, sikat ti ay ayatag. Agyaman na, Hasmin. Kamaudyanan na. Siyak ti sinungbatam. Katsapay ko ma, ta sa anak kamali anang pilikan ka. Awan to ti pagbabawyam, Hasmin. Ayatan kanto itinapod mo. Agyaman ak no kasta. Apay anala daw ka simbang pat, anak kaw. Nagpa-share kami ngamin ka ni Sherwin, nanang. Anya, sinong bata mo ni Sherwin? Wen, nanang. Apay asaan mo nga ibagbaga kanyak nga dagaya man kayan ayat mau. Talaga nga ibagak, nanang. Italaang ngamin nga aldaw asinong bata.
Sino nga minitayan ti Sherwin kadagiti doa nga agar-aram ken ka? Jay natayag uno di basbasait. Siyempre, di natayag, nanang. Ang amaw manakaw. Kasla na singsingpat di basbasait. Pagkunaan niyo mat. Nga main, nalalay nga makisaw. Nasingsingpat pa'y kanyak nga inam. Nasingpat mat ni Sherwin, nanang. Good morning, Hasmin. Good morning. Kumusta ka? Okay lang, mat. Apay ka di. Dakas ka din o kumustaan ka? Saan, mat? Gamkas makita, mat. Okay ak lang. Naragsak ka kadimat lang iti sidong ni Sherwin? Siyempre. Apay kit din na saan. Nasayat mat nga rod ano kasta? Agtrabaho ka kit din. Adda tayo iti opisina tapno agtrabaho. Saan na tapno agchismis. Sayang. Sa bali a department ti ayan ni Sherwin. Siguro, mas naragragsak ka no kaduam nito yung department tayo niya. Okay lang, mat nga ore adda iti sa bali a department. Tinapatag. May sa apasdak ti ayan mi. Among gayam, agar-aram kanya ko ni Cholo. O, di nasayaan. Saan ka di anak ko na makayat mo ni Cholo? Talaga kayat ko. Katsungbat ako na dagos. Anya? Sungbata mon? Awan mat siguro ti dakas na no sungbata ka dagos. O, sige, makamo ka iti biyag mo. Saan kan nga agbabawi? Agbabawi nga. Ang mga no ma-realize mo nga isugayam ti ayatam. Agtalna ka. Kukuam lang ni Cholo. Okay, kukwa ka talaga. Nadamag mo ka din? Ti Anya. Adda umadani nga outing tayo. Talaga? Wen, amin tayo a department. Wow, nagmayatin no kasta. Sa dino? Mapantayo aglalangoy. Bye-bye. Wen ka no? Husto mo het. Tapno makapag-relax tayo, mat. Talaga ah? Ay, wen gayam. Apay nga awan dito yung kantin ni Anika. Nanganda iti restaurant ka ni Cholo. Apay ang nagkuyog da? Kat, boyfriend na ni Cholo ah. Kasta ka di? Kat, ti boyfriend mo nga eh. Apay asaan mo mat akad mo ah. Day off na. Isumat lagayam nga agmay-may saka dito yung lamisaan ang naabutak. Way nga rod. Imbag ata inasitgan na. Tapno adamot ka sarsarita. Damag ko nga da ka no outing tayo. Wen, uray siyak. Nadamag kunday ta. Excited akon. Uray siyak mo ta. Nang runa no kadwa ka. Amom ka diti aglangoy. Siyempre mo ta. Sikangay. Amok mat basit. Sana bale Tadaak mo tamang isalakan kan ka. Talaga? Siyempre mo ta. Boyfriend nak nga rod. Agad-andad ka iti outing yo Di ka unay agpatpatag nga. Katnay saan mo unay nga mo ti aglangaw Wala nang. Sana bali takadwak mo't ni Sherwin. Nalaing ka nung aglangoy. Ay uray pay. Saan mo lata nga mo ti disgrasya? Ala, wana, nanang. Saan kayo kadingag danag? Awan ka din tinalipatam. Awan mo't siguro, nanang. Sa dino ay ati pagkikitaan yaw. Aguray aklatan dito'y balay. Dagasendak dagiti kakadwak, nanang. Nasaya at nga raw. Tapno di ka marigatan. Kaya't ko na talaga ti agdikos. Muna kayon. Tada kami pay lang alalaki, ti aga si kaso ditoy. Agituno kami itiikan. Wen nga pweso. No kaya't yuti umuna nga aglangoy, umuna kayon. Sumublat kami to alalaki inton madamdama. O ala, mapantang nga rodan Hasmin. Datan ti agkuyog. Agan anad kayo ha. Saan kayo amap mapaniti adalam? Wan. O anya, mapantan Hasmin. O sige, mapantang arudan. Ay, nagpigsa ti dalulon. Saan taon na niya agpatang nga? Amom ka di aglangoy?
Amok mat, ngam no kasta na pigsa ti daluyon. Delikado. Tumakdak tan sapay. Ang mga no may guyod na ti daluyon. Madamdama. Kaduan nakpay. Agin ni Joyak pay lang. Ala, si kangarot ni makamo. Umayat din na pigsa daluyon. Nagpigsa nga agpayso. Maisurot akon. Diyak matan makalangoy. Talbos akon. Tulong! Ingatag na iti imang. Tatlong makita dati ayan ko. Okay ka nila eh. Sa dino ti ayan ni Anika. Adan igitakdang. Isu kinagayam iti tulong. Dahil surop ka kaniti daluyon. Kat sikatin may nang tulong kanyak. Awan mo't sabaling agpresenta at tumulong. Di siya kon. Amo ka din ni Sherwin amalmal masak. Wan, ngam amangan saan nga amot aglangoy. Da saan mo't naggunay. Kinunana nga muna. Dandani tali titakdang. Oh, adet nagti kakadwa tayo. Umay datan sa batan. Okay ka kadilang, Han. Siya kung ti makamoy ti girlfriend ko, Cholo. Agi ama na kiti panangisalakan pa niya, Cholo. Awanan niya man na, Hasmin. Okay ka laan, gayam? Napalalo ang nervyos ko, gayam. Pasensya ka na. Saan ka akabalan nga isalakan? Isuan na nga yabak iti mangisalakan kan ka. Kat ni Cholo ti marayat. Kat saan mat nga gunay ti boyfriend mo? Mabutang samat nga min. Iso asaan na bali ang mataya kun kasjay ka di? Saan mat nga tangay ti kasta, gayam? Sa bagay, basol ko mat ngamin. Saan nakadimngag ka? Ala, saan mo napabasulan ti bagim? Saan na bali, ta safe ka matan? Aglanglangoyin daani ka kan Cholo. Umay ka, tamapan-tamat aglangoy. Diyak kayatan ti aglangoy. Mabuteng akon. Ito yaklangan cottage. San abale, tadak mo ta nakadwam. Anya? Itay tupay kat saan nakanay salakan. Ni Cholo tinakaiturad anang isalakan kanya. Sorry, Han. Naikulang aklaan. Isuan na kaunan ni Cholo. Saan ako ngaglangoy? Si kalaangan timapan no kayat mo. Nagpuskol pa'y laang tirupan na amangayabkan ka nga aglangoy. Idinto ta idimalmalmas ka. Awan bibiyang na. Nakitam ka diti husto apasamak? Katwan, adayo pa'y laang ni Anika, agkidkid dawon iti tulong. Naawatanin ni Cholo amalmalmas ka. Idinto ta iso. Di man lapulos aggaraw. Sa bagay, saan nakmat akargo? Narigat mo't na mairaman ang matay. When ngam inaramid na latamot ko mati kabailan na amang isalakan kan ka No di nakabailan o di umatras. Nipay Cholo at tinagtagibasit ko. Iso tinakaisalakan kanya. Makuna nga addaan itinasaya at apanagpuspuso ni Cholo. Naturad, ken nakasagana at tumulong iti agkasapulan iti tulong. Ay na, unay kan anak ko. Binilbilin ka pa, isakbay ka pumanaw dito'y balay. Pakawanin da ko mananang. Nakalipatak. Ay katimbag ata na isalakan na ka ni Cholo. Ay na, anak ko. Diyak lakit di ka bailan, no adada ka sa mapasamakin ka. Awan nga rod, nanang. Iso nga ita. Madisdismayaak ka ni Sherwin. Amok nga awan basol na. Ngamjak amo no apay akastoy tiriknak. Sa bagay, saan ka mapabasol? Ang nakitam ka day, no talaga nga muna ti aglangoy. Amo na, nanang. Ngam talaga siguro atakrot. Ha? Jak kayat ti takrot a lalaki? Iso ang makibreak akon kankwana. Gapo ka di, tasaan asyak tinangisalakan kan ka? Iso ang makibreak kan kanyak? Saan mo matabasol? No dinak man na isalakan? Karbangam nga anadan ti biyag mo. Ngam, day tamot ti makagapo. No apay nga i-break na. Sa anak matiagong ungat kan ka. Ngam aklunak anadismayaak. Kat pasensya kan,
No saan ka na kayat? Anya? Narigat mo't apilitat tibagik amangayat kan ka. Kat napukawan anaming pinsan tiriknakan ka. Iso nga ag-breaktan, Sherwin. Awan na aramida ni Sherwin, iti panangisinak kankwana, Mr. Longley. Ngam talaga ang nadismaya akon kankwana. Kat jak mabalin apilitan ti bagik, nga ituloy pa'y ti relasyon mi. Tuy pagayam mo, Hasmin. Agyaman pagayam Hasmin, iti daytoy apakasaritaam. Kat ti makunak, daytoy anapasamak ken ka, kat makunak apagadalam. Ta saan makita iti kinabasit wenno kinatayag ti kabailan ti maysa a tao. Bueno papagayam, ingka nanghagan ti panakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan Hasmin iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez, kan sound effects, Joffer Anas Basi. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.